okutendekwa oku nikuza kumara emyezi 6 kandi abantu abarikwinganigana 4 nibo bariyo nibatendekwa kandi buri muruka gwine abantu 2 abariyo nibatendekwa. Abakuru nibagira ngu eki kigenderire kutungura eby'amagara n'obuheereza bwabyo obwe barikuteekaho abakugu abarakore n'abashaho b'omu byaro bete ba VHTs okushikiriza obuheereza bw'eby'amagara omu bantu. Kandi omusomo guno obarugumara kujwekwa rundi bakweta kujwekwa kwabo nikwijja kukorwa ekitongole ky'obwomeezi kandi ntubantumanya ngo abakoto rundi abakuru rundi nka Minister of Health PS nibasobora kwija okubarabyaho n'abebembezi bona bo mu district. Rwabuhinga Richard orumukuru w'entebe ya katana habwa district ya Kabarore nagira ngo abana baza kwera omukuratereza abakazi benda okureba ngo bagumana batunga obuheereza bwa antenatal n'abarwira bina akakoko ka sirimu okureba ngo batunga embazi yabo omubwire kikuru kwetegereza community health workers barukugaruka mbigerebo ya village health teams VHTs nibayica gumaye nibakora umulimo gwabo gwatahana bakora cyonka bano nibayica kwa nobongeza amani muno kurore ibyo bwomezi byagenda maisho kurungi ibyo gwecome byagenda maisho kurungi aborira bayitwa abo munywirero batunga embazi yabo mu bwire bwonyine abakazi abanyakwinenda bakunera kuzara nabo bagenda mu marwaro ubwire bakebezenda zabo kandi babasobozese kurora bagenda kutunga kuzara marwaro barolero umuzalisa naba bakugwa abasomere ubwire bwonyine uko tusobole kuyatantara kuongera kuferwa abakazi abajya kwinenda abakazi abarkuzara nenkerembe yazakazara. Catherine Kemigabo orukora nkomwegesa webyamagara ahabwa district ni yemwe nagira ngo abatu barakubakoreso kwihaha abashaho mbyaro bitungu nibija kubana babahweraho ba VHT bacyari kikuru muno kandi embaganize nyakuroho ngo bano ba community health extension workers beija kwabale hamuruka kandi village health team beija kubala hacyaro nabwiki abantu bano beija kwani bakora hamu muno VHT neija kuba nakwataniza nacu okurora nibatunga report okurana bamanya amakuru agakufa mu byaro kandi bakasobora kutumanyisa no koragana na amarwaro aganya kuri mbikalebi government kulengaho kusomesa abantu babulikiro community level ubegesa abantu ubuyonjo ebintu by'obwomezi nebwo tutunga abantu abarikwetegereza obwomezi bwabo kandi balengeo kurwanisa oburwaire. Arikwiguraho mushomogu omuhwezi wa RDC wa district eji Frank Asaba ashabira baramu batendwa okugera emicwe mirungi kandi ngo batwara obujonanizo bwa oburabahebwe n'omutuma gumwe yemaso ngo because bagenzi bita ba VHTs ha village level batabe na issues korora ngo twabayamba tutanka government so bunu ngo mugisa korora ngo ba VHTs bayitumbaje ko ba reportinga abagenzi bita bacu korora ngo every report ko baine mbagireta abantu bita bano aba members abacu gasha kwa Jonan Tusingwire.